Thokozani bogogo through. Yazi mina ngihlele ngisho mina le nto le ngithi KwaZulu Natal bangichaza nje kakhulu. Abantu bakwaZulu Natal umuthi bayawuthanda, bayakholelwa kuwo and uyabasebenzela and bayawusebenzisa. Kunabantu abanezinto because of umuthi namadlozi akubona uNkulunkulu, ngoba konke bayakuthemba. Hayi bona uba ukuzwe kahle umuntu waseGoli, umuntu waseCape Town, umuntu wase-Eastern Cape athi ngifuneka ngizokuyela KwaZulu Natal, either kuseThekwini, either kwaMhlabalingane. Hayi nawe-ke wena uthi umuthi uyini umuthi usathani, uthakatha. Angikhuluma ngomuthi mina, into enamandla evula iminyango levaliwe lapho sekuthiwa ngeke kube senzeka lutho. Umuthi ubaphumelisisile abantu and usaqhubeka namanje abaphumelelisa, ngoba kunabantu abanye bengasebenzi, behlezi phansi sebethanda sebathi Jesus Jesus, basahamba inkonzo bakuthiwa fire, abanye bachathwa, abanye badliswa amasepha yabo, kodwa bafika egodlweni balanda impande zobabamkhulu. Bafika ezigodlweni zezinyanga zabelaphi bendabuko labasazi isitori sabo, baphumelela ngoba nakuvalekile utrayele akusizi kuphela amandla. Uma uphela amandla it means wena ufuna ukuhlala ku-poverty for the rest of your life. Kanti la emhlabeni akekho umuntu odalwe uNkulunkulu waphinda adalelwe ukuthi aze aswele unaphakade, aze abophe kunaphakade. uNkulunkulu sithanda sonke and akekho umuntu longenalo idlozi. Umuntu onedlozi elihle, onedlozi elibi, akusena umuntu lo yisangoma. Umuntu lo wonke umuntu ungumAfrika ubani nedlozi la kwabo elimsebenzela ngandlela zonke lehlukile. Angikhulumi mina ngabantu labavalana abantu amadlozi, kodwa nje nabanye angifa. uSolomon lo asingapheli imandla, impande ziyaphila. Ngifonela lapha ku 072 744 7804 ungitshele ukuthi yini lengalungi ngawe, ufisa ngathi unganjani. Ngakhuluma ngempande mina ngizokunika, angikhulumi ngesigubhu, ngikhuluma ngempande. Manje kulezi zinto zakho nje wasingalungi, awuhlukane nje nokwenza lento yakho yomqondo wakho, ukuvumela nje konke nje ukuthi ulahle ithemba uyeke nje kanjalo. Maybe kuyisikhathi sakho sokuthi uphumelele manje nje ubukele video. Lento oyifunayo onamandla ukuthi kumele yenzeke ingenzeki, asiqaqe.